Myntri Rangbah ka Meghalaya Conrad ke Sangma mentakasngi ulah Plie ya ka Rural Market Complex ha Sohiong. Hakani kasngi la don lang Myntri ka tenat CNRD uba Hamletson Darling, uba Samlin Malnyang UMLA ka Sohiong, bad uba Gavin M Melim UMLA ka Sora. Habakran hakani kasngi u Conrad ke Sangma ulaong baka jing Plie ya kani ka Sohiong Rural Market Complex kan ya rap ban kentiu ya ka yok ka kot jong kinong rap. The MDA government will be spending 200 crores to give 5,000 rupees to 4.5 lakh families. And this is not a loan. This is a subsidy for you. But the only condition is this will not go into your personal account. You will have to form a group of 10, 15, 20 people. And based on the number of members, if there are 10 members, you will get 5 into 10, 50,000. If you are 20 members, you will get 5 into 20, 1 lakh rupees into your producer group's account. And this money then can then be used by the producer groups in whatever way you feel important to your group for the benefit of your group. Apart from this very big program called Focus, where we'll be distributing 200 crores to the farmers, we have started many programs under cooperative society movements. Under the milk mission, we'll be spending 214 crores. Habang Sohiong, habang itray na kung siya, kinmao lay untuk bahabat pendas yang dengan Sohiong. Lalu pitray na kung siya, kita may sipo, belai pada siswa. Ingray la ingray dekat hok kat sekolah. Tiga mai siswa kan long tang sekolah kan. Kenmau tray hok minut bak sebab kami kan long jumtoi nam jombi. Masuk tenat pada dia semua. Bak semen menjua yang pada tang beliau bayram. Dihayin Malaysia panggil Pak Yo Sohiong. Tak jitray som dia sen. Registration itu hingga belum boleh. Dengaru dia serius hingga sana bahasa Melayu. Ngaman suara mereka semua Assamese, Marawai kelas, Malaysia, namari me juga di bagi kuah hiyo. Marawai kelas Malaysia bagi kuah hiyo. Nalai banyaram penyekuah hiyo. Iki kuah hiyo dari berterus. Itu mai. Sikali kuah hiyo semua aku teka. Mereka pergi terihok, kamu tak tahu, kamu tak tahu. Tapi kamu siapa tu? Lapan berat di kapan? Jadi lapan yang itu kesan, lapan 6 besar tu. Keniru kena berbang nanti kalau Sohiong kena buat makan. Terihok yang kau kamu tu, hendak teruk, hendak tunang, hendak yang hak yang kesan kejombi. Di soal makan song, nasutunan semua. Kejengsa dua Melin lagi bahasa Melin yang ada mentas ngapap kebun kampung berlapun semua dengan warnang. Yo siamru kawan kampung sini dari ia tempat beli kayu dan ia hendak. Uji persa 8 stadium ngaptip air nama ngaptip masa juga uji persa. Tinggal pada kampung bahang ke blok uji ke Benado Kuarasa.